kabla tuongee neno la Mungu, wacha niongee mambo mawili. Mbere ndashima Imana, gushima Imana. Cha kwanza nashukuru Mungu, Mwami wacu Yesu Kristo, mfalme wetu Yesu Kristo, yaturinze katurindira aho twari turika umwanya kubana nawe. Bwana ametulinda mahali tulikuwa na akatupa nafasi ya kuwa nanyi. Bwa mbere ngeze hano ndavuga muri itorero. Mara ya kwanza nikifika katika kanisa hili. Undi Nairobi muri Kenya kakesha hari igihe nyoro mu kibazo gikomeze n'ingendo. Lakini Nairobi imefika mara nyingi, kuna mahali na nafika hapo airport. Ndashima Imana yateguye gutegura. Lakini nashukuru Mungu ambaye ameandaa maandalizi haya kugira ngo ninamu muri kicyumweru ili tuambatane nanyi kwa wiki hii. Nashima n'ubuyobozi bw'itorero ryacu. Nashukuru katika uongozi wa kanisa letu. Anjye sengera mu izero rya Zion Temple Kigali mu Rwanda. Kanisa la Zion Temple Kigali Rwanda. Shumwanje ni Apotre Paul Gitwaza benshi baramuzi. Mchungaji wake ni Apostle Gitwaza, wengi wanamjua. Banyemereye kuza kubana na Mungu hari ibintu bitandukanye nabo bakora, ariko kandi nukuza hano yarigize uruhare. Namshukuru sana. Nashimira n'abashumba wanyu, abayobozi banyu. Pia nashukuru wachungaji wenu kudutumira muri iki giterane cyane, kwa kutualika katika mkutano huu. Ntabwo nari mbazi. Kiukweli sikuwa nawajua. Kuandika simbizi. Sijui vile wameweza kunifikiria. Walidefishwa vitu n'abandi. Walikuwa na namna ya kuchagua watu wengine. Kuna wanaandikira. Lakini niliona ukiniandikia. Nabashimira ko mwatwize mukadutumira. Ninawashukuru kwa sababu mmetuamini mkatualika. Shumba na madamu nabo mukorana. Mchungaji na madamu wake na wale ambao wanafanya kazi. Tunawashimira rwose. Tunawashukuru sana. Itorero tunawashimira. Hata kanisa tunawashukuru. Icyose munagutekereje nta kintu muzinanyeho ubitinda. Wakati wote mtu anakufikiria bila kujuana naye, wewe unafikiria sana. Sema umutima w'urukundo mwagaragaje. Lakini hiyo ni moyo wa upendo ambao umeweza kudhihirisha. Umetupokea. Mimi nimezoea kwenda safari nyingi. Tumira mugahura mu rusengero mugatandukana mu rusengero. Kuna wale wanakualika unapatania kanisani alafu mnaachania hapo kanisani. Kandi ntacaki. Na hakuna dhambi hapo. Tumira kwazo kabwiriza mugahura gatute batandukanira. Kukualika hapo unakuja madhabahu na ubiri alafu mnaachania hapo. Ariko mwakoze ibirenze. Lakini mmefanya zaidi ya hayo. Mungu awabariki. Anashimira n'abashumba twabanye kuva kuwa kabiri ejo bundi. Na nashukuru wachungaji ambao tumeambatana nao kutoka juzi. Twabanye n'abashumba kuwa kabiri kuwa gatatu n'uyu munsi. Tulikuwa na wachungaji kutoka Tuesday hadi leo. Biza masomo navuga yakubwego wa kaminuza ariko nayavuga. Tumesoma masomo ya chuo kikuu. Ndashima Imana yabanye n'abatwe. Kwa hiyo nashukuru Mungu ameambatana nasi. N'abashumba twabanye nabo bafite umwete n'umutima wo gukunda Imana no kumva. Na wachungaji tulikuwa nao wana shauku na moyo wa kumpenda Mungu na kusikiliza mafunzo. Imana ibahugisha. Wachungaji, Mungu awabariki. Muri abantu beza. Ninyi ni watu wazuri sana. Kandi ndabonye ko hari Imana igomba gukora muri mwe. Na nimeona kuna kile Mungu anataka kufanya ndani yenu. Umushumba bivuze nza. Kama vile mchungaji amesema nikikuja. Ibajije nibwo bwa mbere nkuko bivuze ntabwo minsi irindwi hano. Ni mara ya kwanza kama vile alisema sijamaliza siku 7 pahali. Yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda iminsi myinshi nkunda gutaha bitatu. Iwe ni Rwanda wala pengine mimi huwa naenda siku 3 pekee yake. Ukuntu nemi iminsi irindwi nanjye sinabyumvira neza. Hata nami sijaelewa vile nimekubali siku 7 hapa. Haje kubyibaza nilikuja kujiswali nyuma. Wakati leo hari Imana ikeneye. Nikasema kuna kile Mungu anataka. Vile sijafikiria niseme siku 7 siwezi patikana na nilikuwa na kazi nyingi sana. Anambira ngo mwarasengeje cyane. Akaniambia tuliombea sana. Ayo masengesho mwasenzerera Imana yaramubise. Lakini kitu kikuu yekuba gusenga umuntu ni kuomba ili mtu akuje. Ariko mubona ngo nikaza
lakini ujiulize ni nini analeta. Kuza kwanjye bikomeye. Kuza kwanjye si cyo gikomeye. Kuja kwangu si kitu kikuu sana. Ahubwo muri iki cyumweru ni Imana izatugana. Bali katika wiki hii ni nini Mungu atatuongelesha. Nanjye ubwanjye mfite amatsiko yabyo. Hata nami nina shauku ya kuona haya. Ubundi iyo tuje imbere y'amaso y'Imana, tukikuja mbele za Mungu, ndiye tuzana amashimwe ku mushumba yavuze ni. Mara tunaleta shukrani kama vile mchungaji amesema. Very good. Byiza cyane. Byiza. Tuzana ibibazo cyangwa se ibyifuzo imbere y'amaso y'Imana. Mara nyingi tunaleta mashida ama mahitaji. Byiza cyane. Hata haya ni mazuri. Ati gikomeye kurusha ibindi. Lakini kitukufu zaidi ya mambo mengine ni kumva Imana. Ni kusikiliza Mungu. Iyo waje mu rusengero, kija kanisani, intego ya mbere, lengo la kwanza, igomba kuzana ibyifuzo nubwo nabwo uburenganzira bwawe. Isiwe ni kuleta mahitaji, ingalau ni jukumu lako kuleta. Ese namushimira Mungu Imana ikeneye. Hata kama Mungu anataka shukrani kwako. Ikuruta ibindi. Lakini kile ni kikuu zaidi. Ni ukugisha wumva kiva ku Mana. Ni kuwa na kitu ambacho utasikiliza kutoka kwa Mungu. Kugira ngo dusabire ubugingo bwawe. Ndicho nataka kuombea nafsi yako. Kugira ngo muri iki cyumweru, ili katika wiki hii uzumva Imana, umsikilize Mungu, kugira ngo ubugingo bwawe, ili nafsi yako uve ku rwego rwawe utoke katika hatua ambapo ilikuwa wera handi na ufike mahali pengine. Kuko twumvise Imana, kwa sababu tukisikiliza Mungu, bimwe mu byifuzo dufite, mambo kwa mahitaji ambayo tunayo, ibi bisubizo tunajibiwa. Uriya nayo impamvu nyamukuru yo gusenga, sababu kuu ya kuomba, si kugira ngo Imana twumve, si ili Mungu atusikilize, kugira ngo twumve Imana, ni ili sisi tumsikilize Mungu. Sweli. Nirudini. Impamvu ya gusenga nyamukuru, sababu kuu inasababisha tuombe, si kugira ngo Imana twumve, si ili Mungu atusikilize. Hato tubwire Imana itazi. Hakuna kile tutamwambia Mungu ambacho hajui. Kwa nini wewe unataka tusamehe twumve Imana? Lakini ni kwa sababu ili sisi tunaye kuna mengi ambayo hatujui. Ariko twebwe tuvuga byose irabizi. Lakini sisi yale ambayo tunaongea Mungu anayajua. Undi priere no kuganira n'Imana. Kuomba ni kuongea na Mungu. Kuvuga ngo Imana twumve ni objectif accessoire ni ijyanye. Ili Mungu atusikilize ni neno la mwisho. Lakini intego nyamukuru yo gusenga, lakini lengo kuu ya kuomba, kuza imbere y'amaso y'Imana, kuja machoni pa Mungu, kugira ngo ubugingo bwawe bwumve Imana, ili nafsi yako imsikilize Mungu. Cyo gusaba, ndicho ninakuombea. Ndio sasa tugiye gusenga, tugiye kutarisha jambo. Hilo ndilo ombi tunataka kuomba kabla tuanze. Ukarangiza igitero, ili usimalize mkutano hatabaye change mu buzima bwawe, bila kuona mabadiliko ndani ya maisha yako. Uriya mu busabane bwacu n'Imana, katika uhusiano wetu na Mungu hari intambwe eshatu, kuna hatua tatu. Iyo tuje hano mu nzu y'Imana, tukija hapa mbele kwa nyumba ya Mungu, tuba tuje muri presence y'Imana. Hapo tumekuja machoni pa Mungu, uwepo wa presence y'Imana, tukakura itangaza. Kwa uwepo wa Mungu tunatoa maajabu kama miujiza. Kwa presence y'Imana ikora itangaza, kwa sababu uwepo wa Mungu unafanya miujiza kila mara. Lakini hayo hayajatosha. Uongera ugatera intambwe ya kabiri, lazima tena upige hatua ya pili, ukagera ku ntebe y'Imana. Alafu unafika kwa kiti cha Mungu. Ku ntebe y'Imana tuhakura ubudahangarwa, authority. Kwa kiti cha Mungu tunapata ujasiri. Intambwe ya gatatu, na hatua ya tatu, ni ukugera mu mutima w'Imana, ni kufika ndani ya moyo wa Mungu. Umutima w'Imana tubona amabanga y'Imana. Ndani ya moyo wa Mungu tunajua siri za Mungu. Iyo duhekeye mu bitangaza hari, tukiishi tu kwa miujiza hapo kwa mahali pa kwanza, urugendo rw'ubuzima tutagera. Kuna hali ya maisha ambayo hatuwezi kufikia. Muri iyi hema n'ibice bitatu by'ihema, hema na aina tatu ya hema. Haraho abantu bose bagarukira. Kuna mahali watu wengi wote walikuwa wanarudi. Haraho abatambyi bagarukiraga basaba. Na kuna mahali wakuhani walikuwa wanarudi. Haraho abatambyi kuri wageraga hera hera. Na kuna mahali wakuhani wakuu walikuwa wanarudi. Ariho ahera hera. Ni patakatifu patakatifu Imana. Hapo palikuwa pemachiwa Mungu tu. Ndashaka ndifuza, natamani ugera hera hera mu mutima w'Imana, ufike patakatifu ndani ya moyo wa Mungu, bizari mu buzima bwawe iteka, na uchukue mambo ambayo
tufike kwa hali ambayo niba ari igitangaza cyakuzanye mu rusengero, ikiwa ni muujiza ambao kuleta umunsi umwe uzaba desi wakibuze. Siku moja utakata tamaa ukiwa umekosa muujiza huu. Niba ari ibitangaza bituzana imbere y'amaso y'Imana, ikiwa ni miujiza ya tuleta, nta munsi izabitwima. kuna siku ambayo itatunyima. Ntabwo Imana irebera mu bitangaza. Mungu haangalii mtu kwa muujiza. Hari umunsi Imana izabitwima. Kuna siku ambayo ariko nibinjira mu mutima w'Imana, lakini ukiingia katika ukamenya ubushake bw'Imana, unajua mapenzi ya Mungu, ntuzarara ijoro ngo wabuze igitangaza. hutalala usiku eti umekosa muujiza. Yego. Niyo mpamvu tugomba kuva ku rwego. Ndio sababu lazima tutoke kwa hatua na tunafika hatua twinjira mu mutima w'Imana, tunaingia katika moyo wa Mungu, tugahinduka Imana ishaka ko tubaho, alafu tunabadilika wale Mungu anataka tubadilike. Amen. Niyo sengesho gusa. Hilo ndilo ombi na kuombea. Ndashimira n'abantu badukurikira online. Nashukuru na watu ambao wanatufuata mtandaoni. Gitondo wanyandikiye abari muri Amerika, abari mu Rwanda. Asubuhi waliniandikia wale wako Marekani na wale wako Rwanda. Narizi ko batazi ko nigize nzari ko nyine abantu baze gukurikira. Na kuna wale nilikuwa najua hawakujua kama nimekuja, lakini watu wanafuatilia. Turashima abayobozi bw'itorero ko bashizeho bagize ko aririre ku. Tunashukuru uongozi wa kanisa kwa sababu wako na maono kubwa sana. Rero ibi ngibi ni bimwe bigaragaza imitekerereze yabo. Haya ni mambo mamoja ambayo yanadhihirisha fikra za watu. Kumenya ngo dukeneye ijambo tubwira n'abatari hano. Kujua ya kwamba tunahitaji neno ambalo tutaambia wale ambao hatuko pamoja na wao. Imana ibahe. Wachungaji, Mungu awabariki. Na watukurikira Imana ibahe. Na wale ambao wanatufuata Mungu awabariki. Kandi turizera ko namwe muza gukora. Na tunaamini ya kwamba nanyi mtaguswa na neno. Soza mbere tujya mu ijambo ry'Imana. Nikimaliza kabla tuingie kwa neno. Reka nimvuga abatanzi banyita Kibinda Emmanuel. Wale ambao wananijua hawanijui, naitwa Kibinda Emmanuel. Sengera Kigali Muzeum Temple. Nashiriki Muzeum Temple Kigali. Niho ntuye. Ni hapo ninaishi. Kora umurimo w'Imana. Nafanya kazi ya Mungu muri iryo torero. katika kanisa hilo. N'ibindi bikorwa bitandukanye. Na hata mambo mengi tofauti. Abo dukorana barasuhuje. Wale ambao tunafanya kazi nao wanasaidia. Ubuyobozi bw'itorero, kuanzia kwa uongozi wa kanisa ndetse n'umuryango wacu na hata familia yao. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza kuganiraho uyu munsi turatangira. Tusome neno la Mungu ambalo tutakuja kuongea kwa sababu leo tutaanza. Insanganyamatsiko iravuga ngo kwaguka tubifashijwe n'Umwuka Wera. Kiini cha maneno inasema kupanuka tukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Kwaguka tukagera kuri tubifashijwe n'Umwuka Wera. Kupanuka na tunafika mbali tukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Reka dusome umushumba dusome nongera soma handi hamwe tutangira tujya mu ijambo. Tusoma mahali mchungaji amesoma, alafu tutasoma mahali pengine. Biblia inavuga ngo kitabu ka 14 umurongo wa 13 yadusomeye havuga ngo none se ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamusabye. Amen. Kabiri igisoni Alex afite umusoni. Reka twongere dusome amagambo Pawulo yavuze mu Baroma igice cya 8. Tutasoma tena Warumi igice cya 8 umurongo. Turaza gusoma Waroma igice cya 8 umurongo mirongo myinshi nivuga ko ndasoma umurongo umwe. Warumi sura 8 dusome ku murongo wa 14 wonyine. mstari wa 14 peke yake. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose y'abana b'Imana. Amen. Amen. Kadusenga Imana n'Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko duhaye kuba hano Nairobi muri iki cyumweru. Turagushimiye kandi ko Imana ishyikiranye. Usaba imitima yacu twese iki cyumweru turi imbere yawe gushima no guhimbaza ibyo wakoze. Ko kandi dukeneye no kumva icyo uganiriza ubugingo bwacu. Imitima idisipoze kukumva, imitima iragukeneye. Niyo mpamvu dukwinjiza mu Imana yacu ngo buri wese buri mutima wose uganirize. Iki cyumweru tukizana imbere y'amaso yawe ngo ijuru rizakinguke ku bwacu, uzatwigishe mu buryo budasanzwe, natwe imitima yacu yumve mu buryo budasanzwe,
kugira ngo dukore ibidasanzwe kuko nawe udasanzwe. Muri uku kwezi kwa kabiri kuri aya matariki turi dispose ko kumva mu buryo tuganiriza. Twese turaha, ufite ijambo rya nyuma ni wewe. Dukeneye umugisha wawe mu ijambo, mu ndirimbo, mu masengesho tuzasenga aha. Uzakore ibidasanzwe, utwiyereke mu buryo budasanzwe, imitima yacu yiyeze mu buryo budasanzwe, utwigishe mu buryo budasanzwe, kugira ngo dukore ubushake bwawe wateganije isitararema. Urakoze ko byumvise kandi natwe turabyizeye, ni kubwa Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. Ndizera ko Imana izakuganiriza mu buryo budasanzwe nk'uko twabisenze. Naamini ya kwamba Mungu atakuongelesha kwa namna isiyo kawaida, kwa sababu tumeomba mu buryo budasanzwe. Hata wewe usikilize kwa namna isiyo kawaida, kugira ngo uzakore ibidasanzwe, ili ufanye mambo yasiyo kawaida. Imana igeze ku rwego rudasanzwe. Kugira ngo Imana igeze ku rwego rudasanzwe, ili Mungu akufikishe kwa hatua isiyo kawaida. Iwacu dufite topic muri Gicumbi rero kuva mu kwezi kwa kabiri. Kuraba mu kumwisa kutambiza tukaje bidasanzwe. None sana nami ushaka gusa. Reka tuganire ijambo. Nase tuongee leo hili. Maraza no kunyemerera mbaganira ngenda gahoro kubigisha kurusha kubwiriza. Mtanikubalia biza kudufasha kumva neza icyo tugashaka kuma. Nitatembea pole pole kama mtu anafunza ili tuje kusikiliza vizuri. Ubundi mu buzima bwanjye nakundaga kubwiriza, natangiye mu 1992. Kawaida mimi nilikuwa napenda kuhubiri, nilianza 92. Imana irambwira mu 2003 ngo gabanya kubwiriza wigishe nicyo naguhamagariye. 2003 Mungu akaniambia punguza kuhubiri, ufunze ndicho nimekuitia. Ukwiye mubwiriza kenshi njya marangamutima, kwa sababu ukihubiri sana inaingia kwa hisia. Ikyo mwigisha, lakini ukifunza ndio kuti kwigisha bituma twumva mu bwenge. Kufunza inasababisha tusikilize kwa akili. Wamara ugatekereza ukafata decision. Alafu unafikiria na unachukua maamuzi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga. Na vile neno la Mungu linasema. Rivuga ko tugomba kuja kubwiriza hanze. Inasema lazima tuende tuhubiri nje. Kwa mara kugeza abantu mu rusengero. Tukifikisha watu kanisani. Tukabigisha. Tunawafunza. Niko Yesu yavuze. Ni hivyo Yesu alisema. Kwigisha abanyabyaha tukabaza. Tunahubiria wenye dhambi, tunawaleta kanisani. Na ko tubwiriza abanyabyaha tukabaza. Tunahubiri wenye dhambi, alafu tunawaleta kanisani. Twarangiza tukabigisha. Alafu tunaanza kuwafunza. Kugira ngo itorero rikure. Ili kanisa liweze kukua, likeneye abigisha. Linahitaji walimu. Kugira ngo abanyabyaha baze. Ili wenye dhambi wakuje. Likeneye abavuga butumwa. Wanahitaji wainjilisti. Urwego rwa kwa hali yenu mukeneye kwigishwa kurusha kubwirizwa. Lazima mfunze kuliko kuhubiriwa. Nuko byose bikora. Nganao yote yanaambatana. Muranyemera igicumiro tuziga. Mtanikubalia kujifunza. Nuko tena uzabaza ikibazo ndimo nigisha. Hata wewe ukitaka uulize swali nikifunza. Bitagufasha. Usipofurahia uzaba ufite manke. Utakuwa kuna ukosefu. Kwa byose birakora ku icyumweru tuziga ntabwo. Lakini wiki hii tutajifunza. Uranyemereye? Umenikubalia? Yesu abamugisha. Mungu awabariki. Intana masikira wangu kwaguka tubifashijwe n'Umwuka we. Kiini cha mkutano kinasema kupanuka tukipitia kwa Roho Mtakatifu. Na uyu munsi ndakora introduction. Leo nitafanya mwanzo tu. Ndavuga kwa cyaricho n'Umwuka wera. Nitasema kupanuka ni nini na Roho Mtakatifu. Hanyuma tuzaganira amahame tugenderamo byatuma twaguka n'Umwuka we. Alafu tutaongea kanuni ambazo tutaendea ndani ili tusababishe tupanuke. Ubundi kwaguka. Kupanuka ndetse no gukura. Ama kukua ni igihe umuntu ava ku rwego akaja mu rundi. Ni wakati mtu anatoka kwa hatua moja anaingia kwa hatua nyingine. Nimba yari umwana, ikiwa ni mdogo, mtoto akongera imyaka, anaongezeka miaka, abari makuru, hapo anakuwa. Kwaguka, kupanuka ni igihe haba expansion mugari w'Abafaransa. Ni wakati kunakuwa kugera urwego utawurimo. Ni wakati kunakuwa kupanuka unafika kwa hatua ambayo yaba ari ibikorwa, ikiwa ni matendo, yaba ari imitekerereze, ikiwa ni fikira, yaba ari ibyo ukoreramo, ikiwa ni yale unafanyia ndani,
mutaje yaguka ntawe ntiyaguke. Mtu huwa anapanuka. Ubundi kwaguka twaguka mu buryo butandukanye. Kupanuka tunapanuka aina tofauti. Kwaguka mu mwuka, tunapanuka kwa kiroho, twaguka mu bisanzwe, tunapanuka kwa mambo ya kawaida, mu bitekerezo. Na pia tunapanuka kwa mambo ya fikra. Ni ibice bitatu byaguka. Ni aina tatu ambayo inaweza kupanuka. Kwaguka mu mwuka, tunapanuka kiroho, tukaguka mu bitekerezo, na tunapanuka kwa fikra, tukaguka no mu bikorwa, na hata kwa matendo. Iyo ufite kampani ebyiri wagurwa amafaranga 5 wawagutse. Ukiwa na kampuni 2 alafu unapanuka unakuwa na 5, no mu bitekerezo no mu mwuka turaba. Hata mafikira na kwa kiroho tunapanuka. Kandi iyo niyo purpose y'Imana ku buzima bwawe. Hiyo ndio lengo la Mungu katika maisha yako. Namba 1 nuko waguka mu mwuka. Cha kwanza ni upanuke kiroho, ukaguka mu bitekerezo, unapanuka kwa mafikira, ukakura no mu bikorwa, alafu unapanuka na kwa matendo ama kazi. Ico gihe wakati huu iyo waguka ukipanuka igihe cyose bijana no gukura, wakati wote inaendana na kukua. Tushobora kwaguka uweze kupanuka udakuze ikiwa hujakuwa. Iyo wagutse mu bintu, ukipanuka kwa mambo, udakuze mu rwego rw'ibitekerezo, ikiwa hujapanuka kwa mambo ya fikra, bya bintu bipfuza, vitu hivyo vinapotea bure. Usanga iyo umuntu yarazwe ku mutungo, ni hapo ukiona mtu ameurithi afite ibitekerezo yagutse, lakini bila fikra ambazo zimepanuka, imitungo mipfirusa, mali hizo zinaharibu. Iyo kwaguka no gukura, ndio sababu kupanuka na kukua birajyana, yanaendana. Izo ni principe ziri parallel. Hiyo ni kanuni ambazo zinachukua sababu. Kimwe gifasha ikindi, kwa sababu kimoja kinasaidia kingine. Nguko mu buzima bw'Imana, katika maisha ya Mungu, ibintu byose ni conditionnel. Mambo yote ni kuamuriwa. Iyo tuvuze rero ngo dushaka kwaguka, tukisema tunataka kupanuka, cyangwa gutera imbere, wala kupiga kuva ku rugero rumwe twaje ku rundi, wala kutoka hatua moja na kuja tuvuga iki Imana ishaka. Hapo tunaongea kile Imana yigeze turemera kuba ahantu hapo. Mungu atatuumba ili tubaki sehemu moja. Imana ishaka ko waguka. Mungu anataka upanuke. Kandi kwaguka kwawe na kupanuka kwako wa mu mugambi w'Imana, ni kwa mpango wa Mungu. Iyo tutagutse suko Imana itabishaka, tusipopanuka si kwa sababu Mungu ataka, amahame tutaba twubahirije, kwa sababu kuna kanuni ambazo tunatimiza, alafu tunakaa sehemu moja. Ntabwo binezeza Imana kudindira kwa, na Mungu hafurahishwi na kuwa pamoja mahali pamoja. Hanyuma rero alafu muri iyo nsanganyamatsiko, katika kiini hicho dushaka kwaguka twifashishwa n'Umwuka Wera. Tunataka kupanuka tukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Munsi ndaba kuvuga ku Mwuka Wera niki. Leo nitaongea Roho Mtakatifu ni. Hanyuma tuzaganire principe zo kwaguka. Alafu tutaongea kanuni za kupanuka. Tuzaja turebe muri iyi principe uruhare rw'Umwuka n'ubuhe. Katika kanuni hizo mchango wa Roho Mtakatifu ni gani? Nguko iyo twaguka, ni kwa sababu tukipanuka dukorana na Mwuka Wera, tunafanya na Roho Mtakatifu. Tuzaja tureba ngo si uruhare rwawe n'uruhe. Tutakuwa tunaangalia mchango wako ni gani. Muri principe, muri iyi hamwe, katika kanuni hii uruhare rwanjye n'uruhe, mchango wangu ni gani, uruhare rw'Umwuka n'uruhe, na wa Mungu na wa Roho Mtakatifu ni gani. Twicara mu bintu byose Umwuka Wera arabikora. Hatuwezi tukaketi ili mambo yote Roho Mtakatifu isezerano Yesu yahaye abigishwa, agano Yesu aliwapa wanafunzi, ntabwo yigeze ababwira ngo Umwuka Wera azakora byose. Hakuwaambia kwamba Roho Mtakatifu atafanya mambo yote. Materme yakoresheje kwa mambo ambayo yaravuze ngo azabana namwe muri byose, alisema atakuwa nanyi kwa mambo ariko yote, byavuze ngo azakora byose, lakini hajasema atafanya yote. Arogara ngo azamufasha, akasema tena atakuwa msaidizi. Agufasha mu byo wamwemereye kumufasha. Usaidizi anakusaidia kwa yale wakukubalia. Ntabwo twicara ku byose Umwuka azabikora. Tuweze tukaketi ili Roho Mtakatifu atafanya. Umwuka Wera arahari, Roho Mtakatifu yuko, hari ibyo tuzakora na yale tutafanya akabidufasha, alafu anatusaidia. Icyo tuziga ndicho tutasoma. Kuri no principe dukora iki, katika kanuni hii tunafanya nini, Umwuka Wera agakora iki, na Roho Mtakatifu anafanya nini. Zagana principe zirindwi, kuna kanuni 7 zituma umuntu yaguka mu bumana, ambazo zinasaidia mtu kupanuka buri hamwe. Tutakuwa tukiangalia kila kanuni. Niye dukenera Umwuka Wera, ni wapi tunahitaji Roho Mtakatifu. Yesu ashimwe. Amen. Reka banza uvuge Umwuka Wera icyo biri kuvugaho. Wacha niongee Roho Mtakatifu ndetse n'imikorere yawo, na hata kazi za Roho Mtakatifu. Uko tuzagenda tuvuga amahame y'ijambo ry'Imana, ile tutaenda tukiongea kanuni ya neno la Mungu. Tugera ngo iyo tugeza ni Umwuka Wera tumusaba. Tutakuwa tunafika mahali tukisema hapa, tukifika Roho Mtakatifu tunamuomba Umwuka Wera. Roho Mtakatifu kamuvuge ibintu bitatu. Acha niongee mambo matatu. Umwuka Wera ubundi iki? Roho Mtakatifu ni nini?
umwuka wera definition yawo usobanuro bwawo. Ufafanuzi wa Roho Mtakatifu ni Imana mu bantu, ni Mungu ndani ya watu, kuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko kwa sababu neno la Mungu linadhihirisha kwamba muri bwa butatu bw'Imana, katika utatu wa Mungu umwuka wera arimo. Roho Mtakatifu yupo. Mu magambo ahinnye, Kwa mambo mafupi, umwuka wera ni Imana Roho Mtakatifu ni Mungu ukorera mu isi, ambaye anafanyia kazi kandi ulimwengu. usoma ijambo ry'Imana Wala ukisoma neno la Mungu, mbere y'uko ibintu byose biremwa, kabla mambo yote yaumbike, umwuka wera yarahari. Roho Mtakatifu No mu alikuwa. itangiriro biravuga ngo Hata kwa mwanzo Biblia isi inasema ikijwe umwijima n'amazi, ulimwengu ikijaa giza na maji, umwuka wera yarahari areremba, Roho Mtakatifu alikuwa hapo juu. kandi ibintu byose Imana ibirema Na mambo yote Mungu akiumba yari kitu kumwe yote, n'umwuka wera, alikuwa na Roho Mtakatifu kandi yakoraga k'umuremyi. na alikuwa anafanya kama Ni muumbaji. ukuvuga ngo umwuka wera Ni kusema Roho Mtakatifu Imana ni umwana bwayo, ni Mungu kwa Mungu wake, kandi imikorere y'umwuka wera na kazi za Roho Mtakatifu igengwa n'Imana muri Trinite. inaongozwa na Mungu kwa utatu. Imana ikora Mungu akifanya cyangwa ijuru rikorana n'abantu. wala mbingu ikifanya na watu. Imana yakoze imirimo itatu ikomeye ku bantu Mungu amefanya kazi tatu ambazo ni kubwa muri bwa bumana butatu. katika aina tatu. Igihe kiremwa, Wakati wa kuumbwa, Imana yagaragaye wari ukuriye operasiyo kurema yari Imana Data. yule ambaye ilikuwa ni kiongozi wa kuumba ilikuwa ni Mungu Baba. Ni ukuvuga ngo Yesu na Se n'umwuka wera bari bahari nk'Imana, Kusema Yesu na baba yao, baba ariko yake muri na kaye de charge lakini kwa kazi ya matumizi, uwari ukwiriye ikigo cyo kurema n'Imana. yule alikuwa ni mkuu wa kuumba. Niyo mpamvu umunsi rero umuntu Ndio sababu yaravuze ngo turebe umuntu mu shusho yacu, alisema tuumbe Mungu kwa yewe sura. Data Mimi Baba usa nanjye, Data ambaye anafanana nami, usa na Kristo, usa n'umwuka wera, bose bari bahari. Kandi Imana irema umuntu, na Mungu akimwumba. iyo bivuga ngo Imana yaremye umuntu mu shusho yayo, Biblia inasema Mungu iki bisobanura kwa sura yake. Imana yaturemye mu bice bitatu. Mungu ametuumba kwa aina tatu. Iturema dufite ubugingo, Ametuumba tukiwa iturema na dufite umubiri, Iturema tukiwa iturema na dufite umwuka. Ametuumba Icyo tukiwa na bisobanura ni iki? Ni ukuvuga ngo muri wowe kusema ndani izo yako ngingo uko ari eshatu Ngingo hizo bisobanura ubumana bw'Imana. vinadhihirisha Ni Imana Data muri wowe, ni Mungu ndani ni yako, Kristo wera muri wowe, Kristo ni ndani yako, umwuka wera muri wowe. Roho Mtakatifu ndani Niyo yako. mpamvu ngo yaturemye mu shusho yayo. Ndio maana wanasema ametuumba kwa sura. Physically ni Imana. Kwa maumbile ni Mungu. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe ugaragaza Imana, Ni kusema mwili wako unadhihirisha ubugingo bwawe ni Kristo. nafsi yako. Niyo mpamvu biri tubwira ngo ubugingo bwose buba muri Kristo. Ndio maana Biblia inasema uzima Naho umwuka ugaragaza Saint Esprit. alafu roho na Iyo ni ishusho, hari uburyo butanu usoza abana ishusho y'Imana ku muntu. aina tano kwa mtu. Imwe ya mbere ni iyo ngiyo. Ya moja ni hiyo. Ntabwo ari ukuvuga ngo nguko ndi igikara Imana yasa n'igikara oya. Si kwa sababu nikiwa mweusi Mungu ni Nuko mweusi. ufite composante eshatu Ni kwa sababu uko na aina tatu zisobanura umwana ubutatu bw'Imana. ambazo zinadhihirisha utatu wa Mungu. Siyongeye kuva rero mvuga umwuka wera. Nilikuwa nataka kuongea Igihe kirema Imana niyo yakuriye operasiyo. wakati wa kuumba Mungu ndiye alikuwa kiongozi. Igikorwa cya mbere Imana yakoreye umuntu ni ukumurema mu shusho yayo. Kazi ya kwanza ambayo Mungu amefanyia, Igikorwa cya kabiri yakoze gikomeye kazi ya pili ambayo kwari amefanya ukumucungura. ilikuwa ni Icyo kumkomboa. gihe ntabwo ari Imana Data yakoze umurimo, Wakati huo si Mungu ni amefanya, Imana umwana yakoze umurimo. ni Mungu mwana ambaye Igikorwa cyo gucungura abantu kazi ya kukomboa watu cyakozwe na Kristo. imefanywa na Kristo. Yari operasiyo ya kabiri. Ilikuwa ni Operasiyo ya gatatu na ya pili, ya kwari tatu ugufasha umuntu kumwankadara ilikuwa ni kusaidia Mungu kugira ngo azagere ku mugambi wo kubana n'Imana. ili aweze kufika kwa Mungu. Icyo gihe ntabwo ari Kristo wagarutse, Wakati huo sio Kristo ni amerudi, Imana umwuka waje. ni Mungu roho. Aravuga ngo noneho igihe cyanjye kirageze. Akasema wakati wangu, Igihe kirema Imana yarakoze, wakati wa kuumba Mungu amefanya Imana iratuyobora. na Mungu Igihe akafanya. cyo gucungura Wakati wa kukomboa umwana araza Bwana acungura isi. Igihe cyo kurera itorero naje ngomba kuza kajya kurera itorero kugira ngo uzaricure igihe kigeze. Ni ukuvuga ngo ni Imana yaje mu bantu. Imana irema yari yicaye mu kirere cy'ijuru ikwiriye isi. Kirisitu ngoze aza mu gihugu kimwe arabambwa, ariko impakite ye igera ku isi yose. Umwuka amaze kuza kuko yagomba kurankaderema. Iyo yaje ari umwuka, impamvu yaje ari umwuka ni iki? Reka kuko impamvu ntazibiri. Yesu yaje mu mubiri
kabiri kuko ntabwo yaje gupfa igikorwa cyo cyari cyarangiye. Impamvu ya kabiri yaje mu mwuka kuko yagomba guoperatinga mu isi yose, kuko igikorwa cyo gupfa yagomba gupfira ahantu hamwe agacungura abantu bose, ariko umwuka wera yagomba kuza ari umwuka kugira ngo arare hose icyarimwe. Umwuka wera n'Imana ibaye mu muntu icyarimwe, niyo mpamvu yaje mu mwuka. Umwuka wera uri hano ari ni Kigali, ari mu Buraya, operasiyo akora azikorera icyarimwe kuko ntabwo ari umuntu uri hamwe n'Imana mu hantu. Haleluya! Ko ndavuga umwuka wera n'imikorere yabo na kazi ya Roho Mtakatifu. Buriya mubyo twarimo twiga ubushize nigisha ridafite, kwa yale tulikuwa tunasoma, buriya bimwe mu mwuka wera akora, mambo moja katika yale buriya mu mikorere y'Imana katika nasobanuye inzego zituzi imiyoborere. Ubuyobozi bwo hejuru bita top leader, ubuyobozi bwo hejuru, uongozi wa juu, ubuyobozi bwo hati, ubuyobozi bwo hagati, uongozi wa katikati, abo twita leader strategic, mahali tunaita hivyo, abo ubuyobozi bwo hasi, na uongozi wa chini, abo twita abagwizateur, wale ambao tunaita hivyo abamwihangana. Na mu Mana rero katika Mungu, mu mikoranire yabo, katika kazi yao, bajya bamuvuza hasi abamwizatera ili uweze bagira inshingano, wana jukumu zo kubana n'abaturage na kuishi na bakabaha amakuru avuye hejuru, bamara bakabafasha kumva ubuyobozi, barangiza bagakurikirana ibikorwa, alafu wanafuatilia mambo muri stratira y'ijuru. Katika Imana ni top leader, Mungu ni itanga imiyoboro migari. Yesu Kristo ni leader strategic, niyo washize ingamba zo gucungura. Umwuka wera ni umubabilizateri, yaje kubana natwe abaturage, yuza twibwira ubushake bw'Imana, tukabwira abakristo b'ijuru. Iyo ni ihame bisaba guhishurirwa. Amen. Haleluya. Ubundi imikorere y'umwuka wera, kazi za Roho Mtakatifu, ndavuga ibintu bitatu. Tuongea mambo matatu. Mu isezerano rya kera, katika Agano la Kale, umwuka wera Roho Mtakatifu yageze akorana n'abantu bake, alikuwa anafanya na watu wachache, ariko mu isezerano rishya, lakini katika Agano itorero rimaze kuhaba, kanisa umwuka wera yaduhawe twese. Roho Mtakatifu, mu yandi magambo umwana w'Imana wese mwana wa Mungu afite uburenganzira ku mwuka wera. ana maungano kwa Mu isezerano rya kera n'abantu bake bahaga umwuka wera, watu wachache walikuwa Imana igatoranya mu naka na naka, Mungu anasema bashyizeho umwuka wera bakora icyo ushaka ko bakora. Ariko Yesu amaze kuduha isezerano, lakini umwuka wera amaze kuza yaje ku bantu bose. alikuja kwa watu Mu yandi magambo ufite uburenganzira. Yesu abwira abantu iri jambo, yarababwira ngo ni uburenganzira bwanyu. aliwaambia ni Umuntu wese wakijijwe, wakiriye Yesu, umwuka wera ntabwo ari faveri, Roho Mtakatifu, umwuka wera ni uburenganzira. Roho Mtakatifu Iyo uzakubwira ngo si ibyawe, reka da. Yaravuze ngo umuntu wese usaba data yote ambaye anamuomba zamuha umwuka wera, kuko ni uburenganzira bwanjye kubana n'umwuka wera, kagendana nawo, kaganira nawo, kawubaza ukansubiza, tukumvikana ku bikorwa bimwe na bimwe. kusikilizana mambo moja kwa moja. Ariko mu isezerano rya kera Lakini katika hari abatagiraga uburenganzira, kuna wale ambao hawakuwa na haki yao, ntibagiraga uburenganzira. hawakuwa na haki kwa Roho Mtakatifu. Imana yagitoranya. Mungu alikuwa anachagua. Icyaka Cha pili, mu isezerano rya kera katika Agano la Kale, umwuka wera yageza aparisa ku bikorwa bimwe na bimwe. Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kwa kazi moja moja. Igihe cya Gideyoni, Wakati wa igihe Gideon, cya Mose, wakati wa igihe cya Samweli, wakati wa hari Samuel, ibikorwa bimwe byagomba kwa umwuka wera akaparisa. kuna kazi moja ambazo Ariko mu isezerano ry'ubu, lakini katika Agano hili umwuka wera Yesu aravuze ngo azabana namwe muri byose tu. Yesu alisema nitaishi nanyi, No kuryama dukeneye umwuka wera, hata kulala tunahitaji Roho no kujya tuganiriza umwuka wera, no kwambara tuganiriza umwuka wera, no kubwiriza tuganiriza umwuka wera, no kubwira abantu tuganiriza umwuka wera. Uzumva atakura byumva gute? Unauza Ese ibiyemo ni ibihe? Ni ukuvuga mu mwuka wera tubana nawe ikintu mu bintu byose. tunaishi naye
ikintu cyose ukeneye Mwuka Wera, no kwishura ukeneye Mwuka Wera, no gukora ikizamini Mwuka Wera. Kandi umugabo w'inshuti yanjye n'umushumba yarambwiye umunsi mwege muri examen gatatu aliingia kwa mtihani, yari yasenze alikuwa watangiye gukora ikizamini, alipoanza kufanya mtihani yumva ruga ziraje, akasikia yari bakora examen atarimo avuga ruga, alikuwa akifanya mtihani, waje kurangiza afata amanota menshi atigeze afata, alichukua uko arimo gukora ikizamini Umwuka Wera akamuganiriza uko asubizana, alafu Roho Mtakatifu anamwongelesha abana wawe. Umwuka Wera ugomba kumwamplika Umwuka Wera twabwa mu buzima kuri detaye akantu kose. Roho Mtakatifu tumepewa makazi yote. Ntabwo Umwuka Wera tukenera mu rusengero gusa. Roho Mtakatifu kanisani pekee yake. Tujya gushaka abageni tureke, tukienda kutafuta wachumba tu, cyangwa tujya ku ishuri tureke, wala tukienda shule tu, cyangwa tujya ku tureke, wala tukienda kazini. Umwuka Wera tubana nawe umunsi wose tunaishi naye kila kandi siku mu bintu byose na kwa mambo yote. Iyo tarabisobanukirwa, Ikiwa unafunuliwa, Umwuka Wera aba etranje kuri wowe. Roho Mtakatifu anakuwa ni mgeni kwako. Chana difference Mwuka Wera isiza byake bijyanye Cha tatu ambacho ni tofauti agano la kale na agano jipya. Umwuka Wera mu isiza byake ntabwo yari permanent. Roho Mtakatifu kwa agano la kale alikuwa si wa milele, Yageza akagenda, alikuwa akija akienda. Iyo mpamvu Daudi yasenze ngo, Ndio maana Daudi aliomba, Mana we kukuroho Umwuka wawe wera. Mungu wacha kunitoa Roho wako Mtakatifu. Yari izi pima nizigirifika utwa. Alikuwa anajua kwamba Mungu anachukua Wagezusa mugihe runyanaka. Roho ilikuwa inakuja kwa wakati fulani, Mpamvu runyanaka, kwa sababu fulani. Yesu mwaza kusezera abigishwa. Yesu alipokuja kuaga wanafunzi Muri Yohana, katika Yohana arababwira ngo uwo Mwuka naza, akawaambia Roho Mtakatifu azabana nawe ataishi nanyi milele. Mu Gifaransa azaba permanent, ataishi nanyi milele. Ni ukuvuga ngo nta mandate yahawe, ni kusema hana wakati, ntafite uburenganzira gusubira mu ijuru kiri hano, hana mamlaka ya kurudi mbinguni nikiwa hapa mimi. Kiri kuri iyi si, mimi nikiwa katika ulimwengu, Umwuka Wera nzabana nawe. Roho Mtakatifu ni igihe cyose itorero kiri hano, wakati wote ambapo kanisa, mandate y'Umwuka Wera ambapo Roho ingana mandate y'itorero ku isi. ni kama Mungu wa kanisa. Nimara mwongera ubana n'itorero, Mungu wa uzaba misa n'uzaba itorero. Roho Mtakatifu atatoka ulimwengu. Ni ukuvuga ngo tubana n'Umwuka Wera igihe cyose, tunaishi na Roho Mtakatifu wakati wote. Mandate yahawe, muda ambao umepewa ni igihe cyose ukiri hano, ni wakati wowote ambao uko hapa. Mungu uzanasinzira, ngalau ulale, itorero rikiri hano, kanisa likiwa Umwuka Wera uri hano, Roho Mtakatifu yuko hapa. Hivyo Umwuka Wera wanyena amfite, kisema mimi sina Roho Mtakatifu cyangwa ndumva cyangwa ntawuha, wala sisikii ama Roho Mtakatifu, ikibazo kiba kihari wowe utari connected ku Mwuka. Wewe shida unayo, wewe huja connectiwa na Roho. Umwuka Wera hano hano ndawuha, lakini hapa kuna Roho Mtakatifu na iyo tumu tukari ndawuha, hata nikiwa kwa gari nasikia, mu ndege ndawuha, hata kwa ndege nasikia, kuko ndahuje, kwa sababu Roho Mtakatifu ufite uburenganzira bwo kusika na mamlaka ya kuniacha, kuko data wamuduhaye, kwa sababu Mungu ambaye ametupa aha ushingano wo kuza kundera hano, umepewa jukumu ya kunilea hapa, uzageza ngeze mu ijuru, hata alifikishe mbinguni. ubundi nabwira abantu mu Mwuka ni marene w'itore, naambia watu Roho ni mzazi wa kanisa. marene atandukana n'umugeni igihe amaze gukora ubukwe amushikirije umukwe. Mzazi anaachana na bibi harusi akiwa amemfikisha kwa bwana harusi. Iyo rero utari komfortable n'Umwuka Wera, ikiwa wewe hujajipanga pamoja na Roho Mtakatifu, shida sio Roho Mtakatifu, ikibazo ni wawaide connected ku Mwuka. shida ni wewe ambao hujapatana na Roho Mtakatifu. President wacu bigeze kumubaza Kagame, President wetu alimuuliza, asubiza igisubizo kiranezeza, alijibu baramubaje ngo se igihe Abanyarwanda bicanaga mu Rwanda, walimuuliza wakati Wanyarwanda walikuwa wanauana Rwanda, Umwuka Wera yaraje, Roho Mtakatifu alikuwa wapi? arababwira ngo Umwuka Wera ntabwo yigeze asigurwa, Akasema Roho Mtakatifu hajawahi kuacha Umwuka watu. Wera warahari. Roho Mtakatifu alikuwa, Abantu bisha abandi lakini watu waliua wengine, bari disconnected ku Mwuka. walikuwa wamekuwa disconnected, lakini Roho alikuwa Yasubiza kabisa numva ndanezera. alijibu, nikasikia nimefurahi. Umwuka Wera ari mwitore, ndio biro santrale y'Umwuka Wera. Ofisi kubwa ya Roho Mtakatifu iko katika kanisani, Ni hano mwitore. ni hapa kanisani.
bigucambe hata wewe umechanganyikiwa cyangwa ntuwumve wala usiposikia, ariko ari kumwe n'itore, lakini Roho yuko pamoja na kanisa, niyo yashinze kwa sababu amekumu. narimo mvuga urereye umwuka wera. Nilikuwa nasema kazi za Roho Mtakatifu, tureba Ancien Testament na Nouveau Testament, tukiangalia Agano la Kale na Agano Jipya. ubu rero Kwa sasa umwuka wera za Roho Mtakatifu anakuja, hari inshingano yahawe. kuna jukumu alipewa. Ngiye gusoza ho gatoya, Nataka kumaliza ni ukuvuga ngo bya zimwe afite ni kusema kwa jukumu moja, tuzazireba ukuntu ijambo ry'Imana ribitubwira. tutaangalia vile neno la Mungu linasema. Ntabwo yaje kubana natwe nk'agakinisho, Hajakuja kuwa nasi kama kitu cha kuchezesha. hari ibikorwa by'ingenzi agenda adufasha. Kuna kazi muhimu ambazo anaenda kufanya. Hari amazina yitwa, Kuna majina ambayo ameitwa. umwuka wera ni umuyobozi, Roho Mtakatifu ni kiongozi, atuyoboza mu bushake bw'Imana. anatuongoza kwa mapenzi ya Mungu. Umwuka wera ni umufasha, Roho Mtakatifu ni msaidizi, adufasha mu byatunaniye. anatusaidia kwa yale yametushinda. Umwuka wera ni umwigisha, Roho Mtakatifu ni mwalimu. umwuka wera ni umutoza, Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anatuongoza, atwigisha, anatufunza yale wengine wera. Roho Mtakatifu aratuvugira, anatutetea, umu intercessor. anatutetea. Iyo ni imirimo yahawe Hizo ni kazi Roho Mtakatifu ubwawe, kwa ajili yako, kandi abikora mu izina ry'Imana no mu mbaraga z'Umwana. na anafanya kwa jina la Mungu na kwa nguvu za Mungu. Igikenewe rero ni Kile kinahitajika ni nini? ni ukumenya contact dukorana n'umwuka wera. Ni kusema, ni kuangalia aina ambayo tunafanya na Roho Mtakatifu. Ngira ngo aka kantu nimara nza kuganisha aho nza gusoza. Nataka kuongea kitu kimoja Nari kuvuga umwuka wera na natire umwuka wera uko dukorana nawe. nilikuwa naongea vile tunafanya na Roho Mtakatifu. Ubu umwuka wera atangira mu muntu byari. Roho Mtakatifu anaanzana na mtu lini? Iyo ukijijwe, Ukiokoka burya uba wakiriye umwuka wera. tayari umepokea Roho Mtakatifu. Ndabasobanura ako kantu. Nitafafanua sana. Ubundi igituma ukizwa Kile kinasababisha uokoke ni igihe umwuka wera mukiye ubugingo bwawe, ni wakati Roho Mtakatifu ameangazia maisha yako, warangiza alafu ukabona ibyaha byawe, unaona dhambi zako, warangiza ukakira Yesu. alafu unampokea Yesu. Ntabwo wakira Yesu umwuka wera atandukanye, Hakuna yule anaweza kupokea Yesu bila kuongelesha na Roho Mtakatifu, kuko umwuka wera ni utegura inzira zo kwakira ubugingo bwawe, kwakira kwa Yesu. sababu Roho Mtakatifu ndiye anaandaa njia za kupokea Yesu. Aza imitekerereze yawe, Anakuonyesha fikra zako, akabonja ubwenge bwawe, anaangazia akili zako, ugahiga nakire Yesu. alafu na unaamua acha nipokee Ukiye Yesu. wakire Yesu, Kusema ukipokea Yesu uba wakiriye Imana Data, umepokea Mungu uba Baba, wakiriye umwuka wera, umepokea Roho uba Mtakatifu, wakiriye na Yesu. umepokea na Yesu Kristo. Iyo ubwira umuntu w'umukristo ngo ndafite umwuka wera, Ukiambia Mkristo hana Roho Mtakatifu, siko biri bivuga, ndazi kuvuga icyo biba bivuga. si vile Biblia inasema. Iyo tumaze kumwakira, Tukishapokea Roho tubana nawe. tunaishi na Roho. Noneho kumwakira ni kimwe, Kupokea Roho ni kitu kimoja, gukora nawe ni ikindi. na kufanya kazi na Roho ni kitu kingine. Ni ryari tubwira ntakore? Ni wakati upi tunafanya tuwako na Roho Mtakatifu Igihe bila cyose mu buzima iyo umuntu avutse, wakati wowote kwa maisha, mtu akizaliwa tuvuga dufite kamere y'umuntu. tunazaliwa tukiwa na utu wa Iyo noneho wakiriye Yesu, ukishapokea Yesu ushiramo n'umwuka wera, na unaweka ndani Roho, noneho ibyo bintu bibiri bigahanganira muri wowe. mambo hayo mawili Nicyo Pawulo yanakubalika. yabona mu kamere n'umwuka wera. Ni hapo panasema utu na Roho Umuntu wese Mtakatifu. wabyawe n'umugore Mtu yeyote amezaliwa na bibi agira kamere, ana utu wa kale. waba uzi gusenga, waba utari Ikiwa unajua kuomba, ikiwa wewe si mchungaji, noneho waincorpore Yesu mu buzima bwawe, alafu ukifikiria ndani ya maisha yako ukakira umwuka wera, unapokea Roho Mtakatifu, icyo gihe bitangira guhangana. hapo mambo mawili yanaanza kupigania. Iyo usenga ukaja mu ruhande rw'Imana, Ukiomba na unaingia kwa upande wa Mungu, umwuka wera arazamuka Roho Mtakatifu anapanda, akadomina ubuzima bwawe, anatawala maisha yako, kamere ikaba resisive, ikaba inganzwa, na utu wa kale unashushwa chini. noneho waje mu ntege nkeya, Alafu ukiingia kwa udhaifu, watangira kurarikira iby'isi, ukianza kutamani mambo ya kamere Mungu, ikazamuka mu buzima utu bwawe. wa kale unainuka ndani ya Icyo maisha gihe yako. umwuka wera agaceceka agatuza, Wakati huu Roho Mtakatifu anatulia, noneho ubuzima bwawe bukayoborwa n'iki na kamere. maisha yako yanaongozwa na utu wa kale. Bisobanura iki rero? Inamaanisha Icyo nini? gihe utangira gukora ibyo kamere irarikira. Hapo unaanza kufanya yale ambayo utu wa kale Icyo unatamani. Pawulo yavuze, Ndipo Paulo alisema, aravuga ngo buri gihe nshaka gukora ibyiza, nasema kila mara natamani, kuko ndimo n'abantu babiri kwa sababu nina watu wawili ndani mwangu, ngo ngakora ibibi lakini nafanya mabaya kubera kamere ndimo. kwa sababu ya utu wa kale. Ariko avuga ijambo rikomeye, Akasema neno kuu, arababwira
arababwira ngo yabwira Abaroma. Akasema hivi. Aravuga ngo ndababwira ngo. Akasema nitawaambia. Nimuyoborwe n'Umwuka Wera. Muongozwe na Roho Mtakatifu. Nibwo muzashobora gukora ibyo Imana ishaka. Ndipo mtaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Ni Umwuka Wera ayobora. Ni wakati gani Roho Mtakatifu? Ni Umwuka Wera mukorana. Wakati gani tunafanya na Nigiye mu buzima bwawe. wakati maisha yako. Umwuka Wera wafashe intebe. Roho Mtakatifu amechukua kiti. Noneho kamere akaba chini ya ulinzi. Anafutua kale unashusha. Huko byombi ntibiyobora. Hayobora yote mambo mawili hawezi. Iyo kamere yayoboye. Utuwakala Ibitekerezo zacu, fikira zetu, decision zacu, maamuzi yetu ziyoborwa na kamere. Inaongozwa na Umwuka Wera akaja ku ruhande akiga. Alafu Roho Mtakatifu anaenda pembeni. Icyo yita ngo tuba dushavuje Umwuka Wera. Hapo Biblia inasema none iyo dusenze tukegera Imana, tukiomba na Umwuka Wera tuba tuwugaburiye. hapo Roho Mtakatifu Agatangira kuyobora ubuzima bwacu. anaanza kuongoza maisha yetu. Igikomeye ni iki rero? Kile kimuhimu Ijambo ry'Imana dusaba iki? neno la Mungu Nuko dukora ibikorwa tufanye kazi twegera Imana karibia Mungu bituma Umwuka Wera inasababisha aho afata direkisiyo y'ubuzima. au ashike mwendo Kamere ibere sisife. alafu Kamere ibere nk'umusirikare watsinzwe. tuwakale wewe Kamere ibere chini ya ulinzi. tuwakale wewe Noneho Umwuka ayobora ubuzima bwawe. alafu Roho Niyo Mtakatifu mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo yavuze ngo mwakire Umwuka Wera. anasema mpokee Roho. Yavuze ngo ndavuga ngo Anasema nimuyoborwe n'Umwuka Wera. Nibwo umuntu azashobora gukora ibyo kamere yanyu irarikira. Mu yandi magambo yaraze ngo bafite umwuka, kwa maneno mengi ariko ntabwo baba bayoboraga. lakini hapo Igikomeye ku muntu wakijijwe Umwuka yarawubonye. mtu ambaye ameokoka anaona Igikomeye ni kutayoborwa nawe. kile kikuu ni kwa sababu huongozwa na Roho Mtakatifu. Igikenewe ni iki? Kile kinahitajika Ni ni uko tuyoborwa nawe. ili tuongozwe na Roho. Kamere urayitunze, Mtu wakale Umwuka unaishi yawutunze. na Roho uko naye. Ikizafata rero y'ubuzima Kile ambacho kitaongoza maisha nicyo kikuyobora. ndicho kitakuongoza. Uzokorana n'Umwuka Utafanya kazi na Roho mu rwego rwo kwaguka. kwa hali ya kupanuka. Mu gihe Umwuka Wera ari ufashe vola y'ubuzima. Wakati Roho Mtakatifu ndiye anaongoza maisha. Ugomba kumva ibyo bintu. Lazima tusikilize mambo hayo. Umuntu ntagira n'intege nkeya. Mtu akiwa na udhaifu, Umenye ko ikibazo yagize, mjue ya kwamba kuna shida gani. Umwuka yajyana. Roho Mtakatifu amelala. Kamere yafashe rero y'ubuzima. Mtu wa kale umeongoza maisha. Siko Umwuka Wera yagiye. Si kwa sababu Roho Mtakatifu ameenda, ahubwo yaswe ijambo. lakini amenyang'anywa neno. Ariko mubiri ibihe byiza ugasenga, Lakini ukiomba ukagira ukuntu uzamuka mu mwuka, alafu unapanda kiroho, kamere ntaho yagiye. mtu wa kale hajaenda mahali, Yajyamye hasi. amelala tu hapo. Igihe icyo ari cyo cyose yakugwaduka. Wakati wowote anaweza kuamuka. Urugero, Wacha nikupe mfano. hari igihe ugera mu rugo uvuye gusenga uri mu wundi bikabisumerera neza. Kuna wakati ukifika nyumbani ukitoka kwa maombi ukiwa Washika mu rugo cyane cyane abatambuka ugasanga umukozi yamenye icyobo. ukifika nyumbani sana sana wamama unapata mfanyakazi amekuja kazi, usanga umukozi yakoze ikosa rikomeye. wala umetoka kazini umekuta mfanyakazi amefanya Kiza mu kosa. mutwe cya mbere, Kile ambacho kinakuja kwa kichwa ukuva wagutuka cyangwa mwuka. umesikiliza kumutusi wala Kugira ngo kumfukuza. Mungu bikubwiye. Si Roho amekuongelesha hiyo. Kamere iryamye hariya, Mtu wa kale wako hapo ishaka wanalala. profita. Anataka Ni umuturage wa mwuka. anataka fursa ili mtu huyu nimfukuze. Iyo warwana Umwuka Wera, Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, ziba ngo ceceka chini ya ulinzi. nasema nyamaza. Wewe unaenda chini ya Tuza. Roho Mtakatifu anasema tulia. Ntaje mufite mu bugingo bw'uyu. Kuna neno katika maisha ya mtu huyu. Uhera kababanye umuntu. Alafu unasamehe. Ntabwo cyakoze nabi tukumva. Nasema umefanya vibaya lakini Niba umuntu usirudia. wasanze ku kazi, Ikiwa ni mtu umemkuta kazini, niba wahiruka, umesikiliza umfukuze. cyangwa kuva wagutuka. Wala unasikia kukutusi. Iyo Umwuka Wera afata rebele, Roho Mtakatifu akiongoza, angira kamera ngo chini ya ulinzi ceceka. anaambia mtu chini ya ulinzi, nyamaza kabisa. Kandi kamere y'ubuzima, Na mtu wa kale huwezi kufa. igihe cyose uri mu mubiri, Wakati wowote ukiwa ndani ya mwili wako, tuzajya tugushinga ufite kamere. hata tutakuzika ukiwa na utu. Igipfa ni iki? Kile ambacho kinakufa ni nini? Ingeso za kamere. Ni tabia za utu wa Iyo kale. Umwuka Wera afashe rebe y'ubuzima, Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako, kamere zinyohwa, utu wa kale ingeso za unaanguka kamere zigashira. na hata tabia za utu wa Pawulo kale yavuze ngo zinaishi. mwicishe umwuka ingeso za kamere. Ntabwo yavuze ngo mwicishe Paulo umwuka. alisema muue tabia za utu na Roho Mtakatifu. Usokote ingeso za kamere. Uchije tabia za utu. Yari azi neza ko kamere itaziranga. Alikuwa anajua kwamba utu wa kale huwezi kuishi. Ntabwo ngo mwicishe umwuka.
ingeso za kabiri umwuka. Akasema muue tabia hizo kwa Roho Mtakatifu. Kisha Imana isaba rero Kile ambacho ni kugira ngo tuzaguke ili tupanuke turimo tujana n'umwuka we tukiambatana na Roho. Nuko umwuka we afatana reve y'ubuzima. Ni wakati ambao Roho Mtakatifu ataongoza maisha. Akawe komanda w'ubuzima. Anakuwa kiongozi wa maisha. Kamere kikaba chini ya ulinzi. Anafutua kale unashushwa chini kamusikire. Unafika chini ya nyayo. Undi abize microbiology. Wale ambao wamesoma somo hili. Alicho bita amibe. Kuna kitu inaitwa amiba. Iwezi kufa. Iyo umuntu afite amibe, mtu akiwa na amiba, iyo amuhaye umuti, akipewa dawa, igira ikintu cy'igikono cyayo, ina nyumba yake ihitijamo, ambapo inajifunza nk'amezi 3 byabo, inamaliza miezi 3 umuti warageze ukano, alafu dawa hizo hiyo ikaguka, inarudi tena, niko kamere ni hivyo kutoa kane. Iyo ikuse igikonje n'umwuka wera, ukigonga bofi ndio ihitijamo gateceka, najipite watinda tangira kuneka, alafu kiasi kuwa na udhaifu, niba ari umusambanyi bigatangira kureba abana b'abahungu, anaanza kuangalia wasichana, niba ari umujura ugatangira kureba amafaranga y'abana haya, ikiwa ni mwizi unaanza kuangalia pesa zake, lazima tena upige. Kila ambacho Paulo anasema ni kugira ngo dukore mu buryo ili tufanye kwa haki ubuzima bwawe bwose, maisha yako yote, direction, mwongozo, umwuka wera aho uri kuri reve y'ubuzima. Roho Mtakatifu aongoza. Wakati ukiamka unakanyana, hanyuma uavance, alafu uendelee. Iyo muri iyo position, ukiwa katika position hii, principe ya mbere uwira uwisho, kanuni ya kwanza uvuga iki, ufashwa n'umwuka wera, tunawezeshwa na Roho Mtakatifu kugera ku bikomeye, kufika kwa mambo makuu, ubugingo bwacu, wakati nafsi yetu uyobowe n'umwuka wera, imeongozwa na Roho Mtakatifu. Ariko mu gihe cyose, lakini wakati wowote umwuka wera atabaye ubugingo, Roho Mtakatifu hajaongoza, ibyo ukora byose umwuka ntarimo, yale yote unafanya Roho hayupo, bihande kamere n'ibiri gukora, utuwakale ndiye anafanya, Roho yuko pembeni. Tugiye gusenga isengesho, tunataka kuomba ombi dusoze umugoroba, tukikomesha ibada, ko turi ijambo rivuga ngo tunajifunza neno linasema kugera ku bikomeye, kufika kwa mambo makuu, kwaguka, kupanuka hamwe n'umwuka wera, pamoja na Roho kugira Mtakatifu. ngo bigereho ni ili ufikie mambo hayo ni nini? Nuko ubugingo bwawe Ni ili nafsi yako uyoborwa n'umwuka, iongozwe na Roho Mtakatifu, utayoborwa na kamere, isiongozwe na utu wako. cyose yowe n'umwuka, Wakati wote ukiongozwa na Roho, uvugana nawo, ukiongea na Roho, gukorana nawo, ukifanya kazi na Roho, ugendana nawo, ukitembea na Roho, kuwumva, ukisikiliza Roho, ni easy, birashoboka, ni rahisi. Ariko iyo lakini kamera y'uyu utu wakale akiongoza maisha yako, ukuvuga ngo ukeneye ni kusema nahitaji kumusirikare watsinzwe, na kwamba jeshi ambayo ameshindwa ayobora kandi watsinze urimo, aongoze boma na yule ambaye ni mshindi yupo ndani. Principe ya mbere, kanuni ya kwanza, mwandike, nuko ubugingo bwacu buyoborwa n'umwuka wera, ni ili nafsi yetu iongozwe na Roho Mtakatifu. hanyuma kamere alafu tuwakane ikaba mu gikoni, mwahise gute, ikaba mu gikoni, tuwakane unajificha kugira kuzarangira mbakoresha bizarangira. Mimi nikikwambia utuwakale utaisha, hapa nimekudanganya. Bazarinda bagushima uri kwifite, utazikwa ukiwa na utuwakale, ariko ufite ubushobozi muri wowe, lakini ukiwa na uwezo ndani mwako, wera yayo n'ubugingo, Roho Mtakatifu anaweza kuongoza, kamere igakomeza kuba chini ya ulinzi, alafu tuwakale unaendelea kuwa chini ya ulinzi uzageza umunsi uzaja mu ijuru, mpaka siku utaingia mbinguni, cyangwa bakurege gataka, wana wakikuzika, hanyuma alafu umwuka wera akakora byose, Roho Mtakatifu anafanya yote, ugakorana byose, mnafanya naye mambo yote wao katika samani mfashe. Mungu atusaidie, Mungu atubariki. Hapo kusema Tusimame tuombe Mungu. Bila kusigarana. Shabu tusenge Imana tusenge. Nataka tuombe Mungu ombi hili. Usenge ubugingo bwawe. Uombe nafsi yako. Topic nziza. Kiini cha maneno ni kizuri. Ni ingenzi kabisa. Kiini cha mkutano ni kizuri, ni muhimu. Urabwira Imana. Utaambia Mungu Kandi nawe na hata wewe ubisenge. Uombe. Uvuga ngo ndifuza kuyoborwa n'umwuka wera. Sema natamani kuongozwa na Roho Mtakatifu. Paulo yavuze mu Waroma twasoma. Paulo alisema katika Waroma, yavuze ngo abayoborwa n'umwuka wera. alisema wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, abo hao nibo bana b'Imana, niwo wana wa Mungu. Icyo tugiye gusenga
kile ambacho tunataka kuona. Ubugingo bwangu, ubugingo bwangu. Mwambie nafsi yako, nafsi Shaka yangu, kuwa chini ya ulinzi w'Umwuka wera. nataka uwe chini ya ulinzi wa Roho Mtakatifu. Yaravuze mu mutima wangu. Ndio ule alisema moyo wangu N'ibindi byose. na mambo yote yaliyomo Ugomba gushima. lazima yamshukuru Mungu. Ufite decision ku bugingo bwawe. Wewe una maamuzi katika maisha. Imbaraga z'Imana akabona decision y'umuntu. Ubundi tunaomba kwa Mungu na maamuzi support ku Mana. alafu tunaomba msaada kwa Mungu. No kukizwa ni decision. Hata kuokoka ni maamuzi. Ugomba kuvuga ngo from today Unaweza kusema kuanza leo ndashaka yuko ubugingo bwanjye, nataka maisha yangu, amarangamutima yanjye, hisia zangu, decision zanje, maamuzi yangu, umubiri wanjye, mwili wangu, umwuka wanje, roho wangu kayoborwa n'Umwuka. kaongozwe na Roho Mtakatifu. Kandi birashoboka. Na mambo haya Ushobora yanawezekana. kubaho mu buzima Unaweza kuishi maisha uyoborwa n'Umwuka wera. ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ikibazo abakristo bafite, Shida ya Wakristo uyu munsi arayoborwa n'Umwuka, leo wanaongozwa na Roho, ejo akayoborwa na kamere, kesho wanaongozwa ejo na akayoborwa Roho, n'Umwuka, kesho wanaongozwa na ejo Roho. ugasanga ni exchange. Unakuta anabadilisha, Horahinduranya. unashinda kubadilisha. Iki si igihe cyo guhinduranya, Wakati huu si wa kubadilisha, ni igihe cyo kuba fair. ni wakati wa kuwa na maamuzi. Umwuka wera agafata orientation. Anapoamua Mtakatifu anachukua mwongozo. Twende Imana. Tuombe Mungu. Mwami Imana mu izina rya Yesu, turi imbere y'amaso yawe kuri uyu mugoroba hano kuri uyu musozi. Watwemereye ko tuhagera muri ibi bihe kugira ngo tuganirize ubugingo bwacu. Turi imbere yawe nyuma yo kumva ijambo ryawe, nyuma yo kumenya ibanga rikubiye mu ijambo ryawe ry'Umwuka wera. Turasaba imbaraga zawe Mwami Imana zidufashe kugira ngo ubugingo bwacu, imibereho yacu, imitekerereze yacu tuyoborwe n'Umwuka wera, kugira ngo dushobore gukora ibyo ushaka, tumenye ibyo ushaka, dukore ibyo ushaka, tugendere mu byo ushaka. Mwami Imana yacu, dukeneye imbaraga zo gutsinda kamere. Kamere buri gihe ubuzima bwacu bukayoborwa n'Umwuka wawe. Umwuka waduhaye n'ingwate, umuntu wa kumufasha, umuntu wa kumuyobozi, umuntu wa kumwigisha, umuntu wa kuzakora ibikomeye ku buzima bwacu. Mwami Imana turakwinginze uyu munsi, iyi tariki, iyi saha ribe itangiriro rishasha mu mikorere yacu n'Umwuka. Iminsi yose twabaye baduhuzagurika, uyu munsi uhindura amateka y'abana bawe. Haba itangiriro rishasha, haba demarage nshasha, haba gukorera n'Umwuka mu buryo bushasha, haba imbaraga z'Imana mu buryo bushasha, haba mu kubona Imana mu bundi buryo. Umwuka wawe wera ayobora itorero, Umwuka wawe wera ayobora abakozi bawe, Umwuka wawe ayobora abantu bacu, kugira ngo tugere ku dushaka. Saba umugisha abantu bose, buri wese ayoborwe n'uwo Mwuka, Umwuka w'Uwiteka, Umwuka wa Kristo, Umwuka w'Uhoraho, kugira ngo dushobore kugera ku rwego bifuza mu mbaraga z'Imana, no mu kugukorera no mu kwaguka tubwifuza. Urakoze Mwami Imana, tugukomeye amashyi. Kandi hari icyo ugiye gukora mu buzima bwacu, kuko bwahise Umwami wacu. Amen. Yesu abamugisha. Arakoze cyane, Umefanya vizuri na arakoze cyane mushiki wacu. asanteni sana mgeni wetu.